Abantu ababutushangira mu maka gabo kandi obwa hati nibatebye imbere y'ibaraberemo n'umwana w'umujo rya hagati y'imyaka 10 n'13 ubu bamazire nawe myezi 6 batari kureba abo wabo bamurebaho mu irwariro aheru ya wodi banyuma kumara kire kibero nka bitano n'ibindi byakuratiro konka agumana toro mu town na siba yomwe natunda kugira ngo aronde nkaho ko kurya kari konkaho koraraho kugira ngene kutura nkaho abantu bagira ngo bakamwiha umwirwaro bwa nyuma yo kuretwaho polisi kumuragurira ngo bitu na bwa nyuma yabura bo kumutwara nakwe ko bemburabure ikibaje meserize kutandika kurebera umwana ugo kuna marebere na natina injura yabe ndikuteka teke injura yo kwa mwenda no kwikumi nagamba kwero umwana atari kugenda atari kwemerera tayini abantu nibamo yes abantu ku mwana bamuha shonkati bakamupikinga ngo bamwiyeho bagira ki bamuha ubundi buyanje uko rugerera habaru gukora hanshonga z'amaka nibagira ngo inshonga egi nibagimanya ngo bitu nabo bashobangirirwa habo kugira ngo umwana wo gutari kugamba ngo kandi tubari kutunga muntu wena uri kuronda umwana yes twine kukwatwa nka Kamwenge district ahubwo umwana no twire nagambaho kandi twire nateganisibwa umwana wo gutakagamba amazina ge takubasa kutambura nagendese mukona n'ekibunu akugira ngo arwo umwanya zo mugundi ubwo mwanya kija kutoratorwa bamanje oku yaretwa hirwaro rya rukunyi nangwa kabarwira rukubi bagiza kumujanjaba kuba amazire kumuragurira umwana yaburo kumwakira Chimaya nka district tukafuna information nka probation office ngo hariho umwana wanagirwe abanyabuzarebe n'ingabazirebe we suspect umwanya wa ngoma bakushaba kugira ngo minister bugenda aho kuba hatiye ikintu kisingira mani nka district twine sente twakubasa kuranga abana twabayamba especially ubwo mwana wenyine wota kubasa kumanya n'izina ri so nsha minister bugenda kugira ngo kwateganire na UNHCR barengo baronda ubwo mwana ukuba kubana belonging yeye ahakuruga umwana ugu nagambe kinyamishwa n'urushwahiri kandi ugu nekigambwa ngo akashangwa nagira umurinkoma bito wa mutoro twire yamwirukangiza ha polisi nuko kwija korwara nabo bakamutwara hirwaro rya rukunyu okutunga obujanja bebito kusya hati tubari kumanya wabo gasha kwa Anthony Twine